شام بخیر دوستان. من دو تا لیمون خریدم، لیمون ازبکستان. خواستم یک چی بکنم، چی میگن، لایف хак. باز میرم میشونم بیام تماشا کنیم. بچه ها شوشتم شو. نگاه کنید بچه های عزیز، فقط برای نفهمید این برای давление баланда фаровардан, барои иммунитета бақувват кардан аз доктор меҳрубонам пурсидам. гуфт ҷо ҳами лимона ман мехӯрам бахшиши зиёд ки чӣ кор мекунед, шумо агар кадмет даҳанд об шоя мехӯрамаш. бисмилла битайх яши бисмилла бигирам. касе ҳамтари куна пастоя ман сторис мекунам. Беко мана упомянуто куки метуна. Лимон ҷо бия. ҳоло мегӯям ки бо вуҷудам гов мехӯре. ё хостам як лайфхак кунам. жира мегира, равғани чиқма об мекунам. бахшиш. вале бачаҳо партои бамона чӣ мегӯям, мана упомянут кунед кадмеда лимони садда хӯрда метунед.